Prolog tang le poi po ni kor kena gede ciking ba ni kor mat poi sa tei po Rilang kadon berhenti kejat depan biar nanti seliang ini ke masuk pan yang ini kalau ba jadi terus nak kali pengatanya jeruk Rilang khwai tengah try prolog ketuk kalau biang ini darah gitu ya keren loh ya dong gede sudah cepat ya keren loh kan ya keren ta ya prolog ya cross no kali siate sih mata nggak boleh akan jika crosslink. Cepat wasong kaling nilai. Kape ini kalau coba nak buat cepat ha. Tang là quay seliang ban ngaya jam kejan ban kiu sa tei sepo Rilang nak tarik nilai khwai teknik berlok nak hidung hitam. Oh, cing ibang. Poi seri siap. Sudah pok pun poi dah step. Kasngi kepada kluit. Kita ngidang sulak banyak. Rilang. Kena di footpan di jajan và đi đến nhiều chủ nó cầm bản dài và đến nhiều cầm làm là thằng xã sai bộ làm gì đấy chú anh nhiều và này là bộ là đi còn chứ anh nhiều này là đi nè cái đỉnh quay cái đỉnh sọ Kelenti ban yaj best habis
đi và slap tăng luôn mà la lên đường cam chính trị bên thằng này là quay chiếc kiêng nhạc chất cho kỳ đồng dầu belum tentang lipe ada kawan kena di kawan Rilang dah ini yang sedang no ban ya lagi kijong jaka ban khwai ya sinan no ke game ban ya submitแต่ข้างในนี่3 เม็ดสิเป็นบัดหินเลยควายมันตากัดสิบ่ป่วยไปปลอกในจิกเก็บจิจ้องจิจังอัดเต้จ้องค่ะบางใบใหญ่อย่างนี้จิกเก็งได้จิสุดตัดนัดปัดจิกเก็งก็ได้ปัสคำค่ะคำลงกุมลงชัวตากลัสคำค่ะbaik nih ya kenduk kau wak Rilang pat kawak kecil tidak kasar hijau ha kena wak Rilang mar kade ke cakap ke bekam khwai pat bekam panai tu ya betul page like chicken kalau page lele ni cengai ke best banget kucing best baik kena chicken jam di Rilang jom kena kawak bagi nong yo penuh kam kepada yo wan yo ya dah kena chicken dulu baik tu
ka ka ba itanat pengat ba ala kloy perlok tăng là cái quạt thái mà đây là nó cross biang nhà cái này các bạn